ogu agwira omujara gwa ishasha gurukomoka mu nyanja ya Bunyonyi. Bajanga ina abana babiri bamwe kwabashisha bari kufanga sente tinachenga sente zazaze za chanisi tubiya machanisi kunkango babe kufesete so kuba mwirukiriho ngo yagwaci yagwa mu murindi so kutandika izo nteke twa mobilizing abantu twaronda nyanyamwazo kwisanerezo wahijira na hati abantu bacakunda cagireki acaburi. Chris Mukobusheshe meya wa Nshanjari Town Council nashaba ubuhezu bwa government yo kuronda mu birgo mwana ogu. Nizo twagaruka mu twashuma twazayo twatamune jacket n'ibindi byo natwaronda yawe. So ndasima abataka ba Town Council aba village ya Nshanjari mwana abana bataka bano bayija kuja kutwasa kugira ngo turonde umwana aboneke konka yaguma burire. So naratera umuranga kugira ngo aba district batuyambise abi abakugu hakwa abasigaze butire nabo baronda bageza aho bazamu umezi baronda mu kona zona yabura. Abarebere nagabo umwana ogu nago mizi hine bagambire kuko twagihuriye twahurire ngo umwana babere bamwirukangira yarohama yarugayo basho bamutangatanga yaruhama yarugayo aho yagwire basho bamutangatanga aho niho yaherere yagiye nyowe nabiri ndimuka banyete mu mwana wa Bayimburasa yaruhama namubuza yarari koga bangambira ngo hina abana aba bamwirukiraho kuba bamwirukireho ngo yagwa mezi yajabuka. Omujero ogu guture no guteganisa abatura no kukora imirimo yabo. Umundogo gwese kuba mama umwana mwijukuru wantibika oke twamubona twamuzika akashwa harwa mama nzo mushaka kija irohera hanu ya arutindaha gashaka keta tuzarira.